eng angin nge kan chunga han man lak don ti khria ta har ma se chumi tur chuan ruam man na fel tak an siam an lo in ma khwa fe to ani te he tun na ya hian ka mu chua ka ni kum sang ni som pakwa February ni som pakwa khan Home Ministry Juan Assam Rifles te he CRPC Criminal Procedure Code noya kan police ten power an ni ang hi an lo peve top mai ni notification no Government of India Gazette an swat hap ingatan chuan nge mo anti le ti kha karil ro omani chumi ka mu chuan ma se thil dik anilo ti kha ril ro alam achan chu law and order hi state subject ani state sarkar mo nani state sarkar mo na state thunei na ani chunga engatinge Home Ministry state sarkar thunei noi na noyami ho ni lo Assam Rifles te police power an ron pek engatan chuan ngen ron pek hi karil ruwa khan zokna akoma ma se adik lawa bangin a principle a thupunga adik lawa bangin lekha kazia ka Home Ministry withdraw turin hi cancel turin lekha kazia ka ansang mi alo chuan nisom pakwan chwa nu nisom dia khan buailaya sipai howen mi ti ang chia khan mi pui kha feel da khomwala an kha khoma an inan kirlen oilawa khobonan chwa pon oila ti khan nilengin an kha khoman da ringot mai ni intent check ni turania exercise Assam Rifles le Indian Army khan an lo ti khalamia chanchin khatiang social media kan han riat khan longlai isi kha englo va enchiama report thon turin katia an lo tinge ya ma se an ni ho khachan free medical camp kan poi hotani ten lo tene boilaya khokho an ni chuan protected progressive village project ante saptam chuan aming chu moi luto ma se mi puite ta na har san an siam rak thak sia ka khatiam khan free medical camp kan poi hot sa an lo ti dai mai ni ma te nu naw kha fil ta ni lengin an thutir khatiam te khan exercise an lo ka te ni chuan tu na hianin khami order kha a bean sin kan da te man lo turin kan da ti kha nisom di pan February nisom di pan ni orderan swa solaya exercise an ban ti zo khan an da an cancel lo an withdraw lo a bean sin an da ni chu jom sia chu an du hun huna a bean's order kha administrative order te ka engla kha an payanga an thai bonga notification thu nei na kha an nei don ti na ni chu mi sia chu mizo mi puiten kan huat le kan du lo kan pom thei lol lo kan police te po ina action an la du mi lo na tu thil po ron ti sela Assam Rifles kan police aya mi puite control tu le mi puite man tu le mi puite mo anin le lo po an du chuan e va checka mo va zonga andu chuan preventive arrest pon ti ang khatiang chia ka an ti thei mai don ti na lo ni ta chu tiang chuan an lo in ma khwa ni hian alang tlata chu wangen ngai thataka lo kuang i lo in kuang kwa ringo ta hi mi zo mi puiten kan ti turan ni lawani